umeze neza yari umuntu ariko ararabata iki kirato ndagikeneye nkoresheje gusa ikintu kimbabaje kino kirato umuntu yagikoze namuhaye make mugabo rero nivyo erega uzorabe n'iripine gikozemo barigura amafaranga mugabo rigakora imyaka myinshi abashimeshi amahoro yo igusha sinakunda abami yo batujije amaboko bon esthétique none abo bagiye hariho warishe VIP mbona hajya mugabo nivyo attention abimbere bazokubitwa nyinshi igani bibaza ngo upfa kwicara shetani yari mu ijuru kera hari ari imbere baramuhondaguye agaruka ifako kwicara mwaza mukaraba mugabo shavye yipira ryoshe avye yiparupana ari isaza umego yafashe turune songo gusa nibyo kandi rero mu mama yo yicaye muri VIP urabona yuko nyine afite ukwitegeye ibyo ntabwo byo kugira kumenyera gusa mugabo erega mugabo nawe niyo yicaye hagati nta kibazo nawe yicara kwasa sebo ntangora none karaveri katarabe inyuma abantu bari bafite discipline mu buzima badapfa kuraba aho babonye hose gusa rero nakunda nk'umwami yicaye muri VIP bamuhaye inkoko abantu baraciye ubwenge bamuguriye inkoko sha ahera ku mababa uzima bahera ku mababa abashaka ntikuruke urumva araye kaci isara kandi gatuma abana baba malnutritionnés ugasanga malnutrition yarateye urugo batabuze ibyo baba ninde yababeshe ko abadamu ubazi inkoko amaguru araye papa iwanyu biriyo hewe amashi menshi cyane rwose mumere amashi bano basore bo mu Rwanda iwacu comedy festival cyane amashi menshi kuri Zubi comedy binanase urazi gutegura igiteramo ukaronga audience n'importe uko bigenda edition ya mbere si coro Yuka yitangura kugira igiteramo 2016 narose 12 gusa cyanemesheje nta wonkere yararimo ariko rero navuga nk'ibintu basanga nabitahura nkabwegera nkamwikofi tweka foko ntabwo ndimo mwarishe tike muje mu giteramo foko muza mwari avance ushobora kujya mu cyumba ukabanza ugatwengera kuri 5000 warishe 10000 sivyo mugacuza agutwenza ibisigaye avance faut kujya avance toujours avance n'abasore bakinogiye bararesha bakajya avance yes c'est vrai oui attention kuresha biragoye ngomera amashikona na rose madame gira mugenzi ati ngora muri rose ati gira guki papa no ndabona hajya mumera amashi muri siyarati oya mugabana ameze neza umutima mugabo umutima mwiza cyane ko mumuraba ari umugore ari divorce oya ifu ko muvuze ko upfa kuraba no sivyo kurisha biragoye mu frère kurisha bwa umuco w'iwacu mu Kirundi biroroshe kubera ko abanyarwanda nibo bigoye cyane gose agenda umurundi ngiye kurisha mu Rwanda ushobora kugura ipepe nziza smart dressed yambaye neza mushikire sasa alors ça va ego tu es très défense oh wow ok nawe nitwande mukarukundo mukande mukarukundo déjà marié non uri mu divorce non warapfakaye oya urukundo ari haramazina dukwegera mugabo shaka mu Burundi mugabo ntuge ngo kiroroshe urazi koresha umukobwa utazi yava urazi guhura ukamuresha ari abakobwa sasa rero
kuko abakobwa baratandukanye utombororesha umukobwa yakujijwe n'ibijumba kuko ugiye no umuntu uzarashobora kubwira ati bebe urafata iki nagaca atangura ati nibampa amafiriti kugira ngo nkabe rasiyo urumva kuko yari ibijumba cyafata amafiriti d'accord Mr. Oleke OOGG barigena yicaye umumera amashuri yigisha urega arazi kwicara muri VIP attention ibibaza ngo ni lift yafashe ariko ifuko wicara umva ku bihumbi 50 wabyawe nuvyicarana amaganya ngo ubu ufise inquiétude aranwenza gabaje ino atagutwengeje tugire gute ni wizanye c'est ça none sivyo bitagukoze ko nuko sasa rero imagine rero umukobwa ukamuresha ni bo kuresha biragoye gusa sasa abo bavye bafise impano uze murababarira hari utuntu basigaye bashaka kuri portail bitakenewe tuko turarondera uwo turesha usanga ku rupangu bashize ko ngo sheshiyemesha aho wewe uhinje ubashaka baraciye ubwenge bahengereye umukobwa ageze muri 25 bashaka kuraho bakandika ngo hapa tunauzisha balafu baraciye ubwenge yego kuko arabizi yuko uwasenga ni barafaragura kandi ava yabagije uraraza gusa resha birabajya umutima abamama birabajya umutima sana babonye umukobwa wabo turaronka umuresha gabaje usanga ari ngorana raza yewe sesi gusa resha ari ndero mpereza bahamashi abamama muri kwibanga bahamashi beshana abamama bari kwibanga ibisanzwe umwana w'imyaka 15 gutekeye nka bombe mu rugo kenze atambuka kwa kuntu garuka ndani umenga bagwaye igikebu uravyumva hari igikaba gakagira guca katazi uko bigenda kigira kwa do bakaraveri bakakabona bajya rero nta ngorane rero bireba mama rero aramuzana hewe umviriza karimi ya mwanaje urabizi iyi myaka wegegwe kura abana b'abahungu n'abana babi burya myaka ni babi attention aragukorera ubugesera ugasha bari n'ubwenge wa mama baragu hindura quelque part 25 guyemo acaza kamwengenga yewe oya mama iyo myaka yose nta urakubaza komera amashamo babajije abantu batwengereza babajije sebo kuko ivyo bintu bigoye acayongera akagaruka kaza rero urumva kana karisigura kanongona nemanye wambariye yuko ngo yanga abana babi oyosha uhajya reka kasha apana kurondera wa bodyguard nka gasore ari yagi usanga amafaranga yarishe bodyguard byamuheranye aba bodyguard muri iyi myaka bariho kuri booking baragira ni airtime na mayinite sivyo aheze arezi oliva muhira wanse baguterekwa bagukacure arora sasa nakubwiye ati rero nimba ari ikintu ca mbere kigoye kuresha n'ingorane komera basha batipe bareheje bigakunda kuko kuresha ni probleme my friend kuresha arashobora kugenda umutipe tena ora niyumvira mu myaka urashobora kwiga ukigana n'umwana w'umutegetsi sivyo imagine my friend urize wiganye n'umwana w'umutama ngaho twubaha son excellence President Kagame brother hari ingeso y'abahungu bafise iyo bagiye gutemberera umudada baricara mu makusi batazi nibeye kandi bagatambikiza hariya rero ibibazo bakubaza attention kuko ujya mutama ari très intelligent buri kimwe cyose apana kujaniranya acatse yagusanze wararamye hajya uricaye mu madivano zibeye uzi naho ariho wapfuye kubuza
araza uraho neza amakuru yawe ni meza waje hano kwenda iki ntibyoroha niwe wisigura rero sasa utombora uvuge ko waje kuraba umuhungu abantu bategwa n'ikigumisi none se ko nasanze urimo uravuga ubigenze bite kuraba nde n'izina ry'uwaje kureba ntaryo uzi what problem do you have ni indwara igufatiye hano cyangwa se arakubaza hamwe wiyegeranye wahora wigira umwana wo mu giti uca uwo mu miti cyajyako rero hari ikintu rero gica cica byose fonction brada yaso n'iyiwawe n'ahumva ikaritiye n'izisa abanyacarama ndashobora kubatiza iki kirato kuko ibinogo biri yose bike uriko wagira uko aba kuri rya pave hariya cyajyako rero reka rero tuza neza uyumve neza wumve ko uri mu rugo buri kimwe cyose kigende neza nta kibazo none tubwire neza waje kureba ni umukobwa twigana umukobwa murigana mupfana iki ni inshuti yanjye uvuze gute ubanza numvishe nabi ni inshuti yanjye urakoze none ni inshuti yawe uba hehe hari igihe rero kubera amakarita yo mu Rwanda ntayo nzi cyane hari igihe uca wivugira mu rubirizi na kiriri hariho distance uwo muntu yahaje kuri marato gute c'est problème fidako ibyo arabyihorera ntacyo bimutwaye mutama papa wawe akora iki wihenda uvuge ko ari umukorodoniyesha hari ibintu bitajyana cupfa umuvuga ati yarafise indoto zo kuba minisitiri that's true ibyo arashobora kugutorera hari ibintu ubwiramo intelligence ukumva yuko bisobanutse brother acha wewe biragoye sasa hari ibintu rero nk'uko kuresha niyo mpamvu urabuze ati batipe mu bahamashi kuko uwuresha ntarabiyaresha oya bona bikunda bigacamo that fine rero ikindi kintu ugomba mberahenze kuko bariko barambarira gatoya ati raba ukurotire sivyo kuko ndazi ko mwebwe mukenera ko twobandanya siko none tubandanye reka ndabatere buragi mwe sasa uyu mwuga ari umuntu umwe yambajije ngo ILDEPHONSE wiyumva gute uriko urasubiramo abakuru b'ibihugu bigoye musi umwe wampamagara kwa son excellence perezida Petero Nkurunziza brada nagiye muri toilette nk'inshuro zimwe zumva w'inyamitwe arambajije uriteguye wisanga ari igihe umuntu akubaza uriteguye utazi ko ugiye no kubambwa ayacu bakuduza kuri kuruwaki ariko imana komera amashyi imana ni nziza sha yewe nagiye ndavuga ati ibintu ntibyoroshye sasa rero byaraciyemo ndamusubiramo umuntu aratwenze biragenze neza sibyo ndindira rero akanyuma niko kabi ndumva rero wampaye ubutumire ngo ILDEPHONSE baragukeneye ku Kirimba Ingozi ibyoroshye umutima nambare costume
ngiye gutwara ndewe ndagenda n'umutekano brada ndagiye koboyi niyo abantu ba mbere barinda n'abo kuri stage ntabwo batadufise turuta marayika ashika protokoli nanjye niviriye mu rutumvi ngo kinyeraje nicara ndavuga ati ariko tekinike afise icara wegeranya amaguru urashobora kubwira uko bati wagayanye muri presidence yo bisaba rero disipline atangura kuganira karibu cyane rwose karibu iwacu wavuze ngo bakwita gute investigation iratanguye rero urabana turindira twebwe waduka je mu bisanzwe nitwa ILDEPHONSE COMEDY sanumva ko ndi gusanzwe uvuga yewe siko sanzwe mvuga vuga usanzwe uvuga sha je mu bisanzwe nitwa ILDEPHONSE COMEDY niko nitwa so wawe yitwa nde bisanzwe izina rya papa ashobora kuba yaravutse mu gihe bari bafise ikibazo cyo gukena kw'amazina ko ari ibihe usanga amazina yarakenye zirumva nawe banyangiye ubusa bamwagiye ubusa so bamwagiye ubusa oke usanzwe uba hehe uribagiwe iwanyu brada mumamashi narakoze mumamashi okay merci beaucoup thank you so much to agree this performance uramuhungu niwo munyakana kuki wabyumvise brada ni wihamashi buri abarundi sanze bavuga ikintu cy'Icyongereza urazi ko hari imyaka naragize ubushakashatsi nsanga abarundi nibo bantu bavukanye Icyongereza batabizi c'est vrai muga muri kengera rero wande baraza badukubitamo how do you do I'm fine ibintu byose sivyo meme na Kenya byoza wumva bashize kuri afishe nka MC Tricky urumva MCA Tricky ngo uyu uvuga Icyongereza ngo biziho kumva nde bika kwikengera ihamashi vous êtes les anglophones muri abanglophone ha uyu munsi shaka uduge mu mitumba ruguru urahura n'umukecuru sasi tukamubaza good afternoon nawe gute bafata umununi kubera kitati none inyoni arayumva gute bafata umununi nini bijana na bon brother ari gero cyumubaza ati how are you c'est vrai même non ariko arakwishura that's fine mugabo gacubandanye kongera ati how do you do ari usanga rero sasa yabwiriwe nta bututu dufite